Moje ime je Tatjana Bosanac i dobrodošli u novi video format, tačnije novu epizodu u kojoj ću vam govoriti o jednom novom brendu koji je ove godine postao deo velikog asortimana brendova naočara u kompaniji Jason. Sve naočare koje ću vam danas predstaviti, Jason tim i ja smo namenski odabrali za vas kako bismo vam predstavili novu kolekciju, a hoću da se osvrnem i na zanimljivosti koje stoje iza brendova i šta je to zapravo što ova imena čini jakim u svetu mode i optike. Još 1891. godine vizija Daniela Swarovskog je bila da napravi dijamant za sve. Osmislio je mašinu koja je sekla preciznije nego ikada i tako najavio novu eru za kristal. Segment Constella inspirisan je galaksijom. Na svaki par ovih naočara prenet je jedan mali deo sazvršća, što ove naočare čini posebno elegantnim i gracioznim. Promenom kreativnog izvršnog direktora 2020. godine započela je nova era za ovaj brend, uključujući promenu celokupnog vizualnog identiteta brenda. Logo u vidu laboda asocira na čistoću, sofisticiranost i eleganciju. Segment Matrix, moj omiljeni, inspirisan je teniskim narukvicama i ono što je specifično ovde jeste što su kristali nanizani tik jedan do drugog. Oni mogu da se nalaze na okviru, na drškicama ili kao kod ovog preko sočiva. Swarovski stvara kristale najfinije kvaliteta, garantujući najveću preciznost prilikom izrade. Proizvodi ekskluzivne kristale za naočare koji se ručno nanose na okvire. Ove naočare namenjene su onima razigranog duha i koji vole da istaknu svoje samopouzdanje. Ukoliko niste sigurni za materijal, predlažem da odaberete kombinaciju acetata i metala sa kristalima koji se nalaze na drškici po strani. I ono što mi je specifično i vrlo zanimljivo jeste da nisam našla model Swarovskih naočara koje ne stoje. Bez obzira na kristale, na boju i na dizajn, zaista su toliko ženstveni modeli koji stoje svima. U kultnom filmu Doručak kod Tifanije još 1961. godine publika je bila apsolutno oduševljena kada je Audrey Hepburn nosila krunu od Swarovskih kristala. Imber segment sadrži modele koji su potpuno impozantni i nesvakidašnji. Ovi modeli govore sami za sebe i ja bih rekla da je suvišno reći bilo šta, osim da imaju clip-on sistem, što znači ako birate ovaj model, vi zapravo dobijate 2 u 1, što znači da se skine gornji deo kristala i ostaje jedan jednostavan model sa kristalima koji se nalaze samo na drškicama. 2015. godine na turneji Rebel Heart Madonnina odeća se sastojala iz 350 kostima sa preko 2,5 miliona Swarovskih elemenata. Swarovski kristali i danas se jako često koriste za izradu kostima, kao i na raznim modnim događajima. Porodica Mesmera može se pohvaliti klasičnim siluetama, ali opet vrlo modernim i vrlo lepim dizajnom. Na izgled klasične, ali opet sadrže ove kristale na drškicama koji su zaista impozantni. Drugi model bi bio dioptrijski. Moram da vam pokažem kako stoji, zato što je ova plava boja toliko divna i toliko elegantna. Nadam se da ste uživali u današnjem videu, a u komentarima ispod čekamo da vidimo koji modeli su se vama najviše dopali. Vidimo se sledeće nedelje sa novim videom i novim brendom koji je postao deo asortimana Jason naočara.